Ulaong yakani bantanju yu namar mau ulatip lepa kumno unle ikan cien jong nong thok gospel sepang Yesu haga ba ulaong yu Philip tau de ban ai ching ba ki Andrei u Philip wang na ai ngin yo kat ni pai ba dan kam aspa dinar ban lechit jingbam Andrei kata pisaru ginam don bat ke jupor na engin le kat ni pai ba Andrei ngitep bau Yesu la tip lepa ya ke ke bau de ban le bat kani ka theo na banta ka chi im changa chu phiru Yesu la tip lepa le i lepa ngi hab long ki wa khlain ke chi nge ada harga cingem simet ulah sanjur ulah plan lepa kumula om hau prophet Jeremia shua bangan thau briu ipi ngala bu jengwot ipi shua ban khai ipi ngala pen kentang ipi ba phinlej ban ya lap bot bo ha te lepi pe ya cingem jong wei po prophet ulah de bu lepa nagari dau nak sam kasam bachispa lai pandai wang shua bangan don hak kepo kami haba me tau yang hak kepo kami melayu i lepa labu renti yaki singi ci em janga baje ki e janga betim sisya wat Yesu hidu la diu om wat yu kli jang pi la nyeu uta wat khau e te ulat tim lepa ulabu lepa umat perkat sepang kene ke jinjia kene pertei kene ke jimpang natrai sibentahi kene ke jimbo lepa jule nak penta ke pura makrau julu ada pipe kat udang yalap penta ukran be tengi katai wong ba ya kepisah akaba pila bo nadu kata-kata unta ya kejaka ai pisah lakhangno ya kejaka hawa pila kemen lada gadai haka madan lakhno armat laklet yana lada haki cinema lada haki hall jaka hak bapin kemen nama laklet yana hantu ngarap khang sipo te kum kini ki kilom ke jimbo lepa jong blai kadai kamram ke jong jong phi ba ngin pule ya ki bajia saudam jingi kumba hak jipule ke penengkong nakaliang jong ni Gamaliel udai unong hikai bakrau agapor jong Yesu agapor jong ki apostol ulalong unong hikai jong Paulus apostol but ni Gamaliel ulalong pastap ru kata-kata along no kumgas kejaka hikai bapu ai bar khoi ki kun bakrau batri kin hab wan te ubreu syampang ubreu pating buram ni ublei berkelempe umat simuku upat syayu ban ong bad hakata kajing ong jokini ki kanika dorbar badei ban penjot no ikini ka apostol nagaliang du Gamaliel ulong syai aban keren kami iro syai ki apostol aku aban keren ni ka dorbar tang dan marwei bad hakata kadurbar loong ini kencien kurang ba Israel sudah sumar ia ke ba phimut ban le ikini gibriu dang sian lapau u Thedius bolakop bolong u kenja bakrau don gibriu ke ba saus pangut Indrei jayu une u Thedius wayo kinong buat sibut saus pangut tam Indrei yela dia usap niang kadang ruai kita kena buat kita saprian lajak rengai no bat kumjuru haki we ki caka Judas dong Galilea ru ula yo kena buat cibun rei mauru ula syak penyap bat baro kila buat diu kila syak pensakren dikini ki cingjia kapor kapeni lagi ba lada manu mapan bena pakideki rukrau pakideki riu mesaya ne gitu tu lupa lada kimuan syana ublei kebut
kita cuca. Henry hakan kes jemu Yesus. Lada kane ke jepar benar jemu Yesus bagi nak buat jemu kawana ubreu. Kasa jarang kumalaji agi puar ber. Henry lada kawana ublei. Bisa siam berpiala persyai ublei. Tinggi deki banila persyai ublei. Ngimdei dalele yang banila persyai ublei. Tong ini sangat mata. Ya kejing pencitom ya ki apostol. Ban ki cupak no ki ngan adong ki. Bat ki lalek kumta. Bat lapelaj ki apostol. Lagi apostol kumala ong ki kim sim la sangat. Wada ong ki bakim dei dalele ruem ban yalap. Hagerteng jeng Jisu balam ipan. Andrei mentah kita hem susu, kita pen peluk susu. Dari yang kacing net juki, aki wepan, ban man kasngi, ki kai, aki ying isem, le jengok, nang syong syet susu. Te kade tolong namar ba. Kade kabawan sisana ublei. Kabawan sisana ublei berhadu mentah meni. Cipun kita syun jeng kabalang, ki pentok beriai kabalang. Don ki YouTube, don ki WhatsApp ki ba. Permirengi upop jengiru. Mo batai pilak lap kata. Ki ba batai bakla sipang kecing jia ke history, sipang kabalang jengi. Kide ki dong syun ba ladap keren hi lupa. Nadu ladap keren pa hi. Dau Jisu wong lagi kedop kedujok kinam la ega. Matius kadriu. Abala ong yu Petrus melong Petrus. Bad halor udah mau siangan tei ke balang jengah bagi kerdop ke jok kinom lai ka. Isya sibun ki koru koram ke balang kaya lembah. Bad kinong syun ki bakrau tam hi kidai ki badot hapok jo ke balang. Tenrei nitip ba kamdei ke balang jeng Ibriu, kedai ke balang jongu blei. Kedai ke balang jongu Jisu, kedai ke kam jongu Jisu. Nah kedai ke dau i bakawan sisyat. Kawan siapa boleh? Yang kabalang kolong kawai, bakui Katolik, ban Apostolik. Kini kita kisien kilong ki lawan ong kum ki jing perskem dia ke jinglong baca secara juga kabalang. Kolong kebakui, namar menu, namar unong siam jaga ulong bakui. Kolong kawai, namar unong siam jaga ulong uta ubah petek song ini apa dengan JPR. Long apostolik, kalau Katolik, pediang ni berkoi cak beriu juga berkait. But kalau apostolik, kebahiar paten berkait apostol. Di aiba, nginang rehem agak jinget jengi, nginang rehem agak jing iye jengi, nginang rehem agak jing kermen jengi. Nginam day banduk jing kermen, agak di kepor jong kejing lockdown, but kejing tut ki ek barok. Ndrei ngin ngejkem. Bau blei bala mang lepa bala tip lepa unang pansa ingi kumde por ki bakhamba ki ab yangi ene ro in Jesus Christ Jinom la jinom amen.